Maupay nga kulop, hay iyong atanan. Yan ang adlaw, ani ni kitahan, Huwebes Santo. Ngayon, yan ang atakna, yan ang adlaw, nagkakatitirok o ginsasalinurog naton, an misa hagabihan panihapon han Ginoo. Didahan naton ebanghelyo nga ginbasa, binati naton nga hi Jesus namusa han mga tiil han iya mga tinon-an. Hi Jesus nga kinikilala nira nga Ginoo, kinikilala nga leader, kinikilala nga magturutdo, nagserbi han iya mga tinon-an. Naka-experience na ba kita pamusa hin mga tiil hiton ibang nga tawo? Siguro kadakan haaton waray pa. Kay iton nagbubuhat hini, waray iba kundi iton surugoon. And in reality, no one of us wants to become servants of anyone. We want to be served. We don't want to serve. We want ourselves to be treated with respect and not to be respected. We want ourselves to be esteemed, to be appreciated. In short, we want to be master. In short, we want to be a leader, not servants. Sanglit kung mapapansin naton, damo iton karuyag, maging leader, hiton usang nasod, o hiton usang komunidad. Damo iton karuyag magpresidente, damo iton karuyag maging senador, damo iton karuyag maging congressman, maging mayor, maging konsihal, maging kapitan, o damo la. And sometimes, because we want to become a leader, iton iba, ginihimo iton nga tanan para dumaog. Iton iba, namamalit iton botos. Iton iba nga ni, madanay, naglilimbong pa. Mga kabugtuan, didayton aton ebanghelyo yan ang adlaw, ginpapahinumdum kita ni Jesus, kung karuyag naton maging usang leader, kinahanglan kita maging surugoon. Because to become a good leader, the stepping stone to be one is to be a servant first. Sano kita maging maupay nga leader, kinahanglan maging surugoon laanay kita. Ngan ginbuhat ini ni Jesus, didahan aton ebanghelyo. Jesus in the gospel become a servant leader. Waray niya ig-priority ang iya kalugaringon, kundi ginuna ang iba nga tawo. Mga kabugtuan ko dida kani si Kristo, in a world full of oppression, greed, injustices, chaos, and indifference, God called us to become a servant leader. A servant leader who is driven to serve solely for the people. Diri gin priority iton iya kalugaringon, kundi gin priority iton kaupayan hiton iba nga tawo. Hindi rin naton kinahanglan maging government official para maging usang leader. Di rin naton kinahanglan maging sikat. Di rin naton kinahanglan maging riko. Di rin naton kinahanglan maging gamhanan nga mga tao para maging maupay kita nga leader. We can be a good servant leader in our own little way. Ngayon dinahan naton ebanghelyo nga ginbasa, tulong abutang ang ginhimo han Dios, ang ginhimo ni Jesus para maging maupay hiya nga leader ngadtohan iya mga tinun-an. Siyahan, love made him serve his disciples. Ang gugma ni Jesus, waray katapusan, waray kondisyon, ngan diri makikalugaringon. It was not the worthiness of the disciples that drove Jesus to serve them. It was love. Pinaagihan gugma ni Jesus, nagserbiya han iya mga tinun-an. To be a leader, one must be driven
only with love for His people. Sana iton aton pagserbisyo, nakaugat dira hiton gugma, diri hiton kwarta, diri hiton gahom. Kay pwede kita magserbisyo nga waray gugma, pero diri kita pwede makapagserbisyo, diri kita pwede humigugma nga waray pagserbisyo. And this love cause us to sacrifice. Itong tinuod nga gugma na kinahanglan magsakripisyo. Kay bisa ni Kristo nga Dios nagpakatawo. Ngan ano man iton aton igsasakripisyo para maging maupay kita nga leader. Sahan our selfish desire. Kinahanglan naton igsakripisyo iton aton kamakikalugaringon. Igsakripisyo naton iton aton mga personal nga interest. Kasi madanay itiba aton karuyag maging leader, karuyag magserbisyo, kay iton aton ginihuna-huna kung ano iton aton makukuha kung nagbubuhat kitahin maupay. Pero diri. Kung iton aton paghuna-hunaon, kung ano iton aton mahihimo nga maupay, ngadto hiton iba nga tawo. Kadua, kinahanglan gihapon naton igsakripisyo, iton aton kamapahinatas-on. We need to sacrifice our pride. To sacrifice our pride is to accept that we commit mistakes and failures. Diri kareg signon nga bakay hikita iton leader, diri na kita nagsasayop. Sometimes we need to accept that there are wrong decisions that we've made. Sanglit kinahanglan naton baguhon iton aton mga desisyon para hiton tinuod nga ikakaupay hiton katawhan. Padanay, kailangan liwat naton igsakripisyo iton aton mga kalugaringon nga mga prinsipyo. Diri nga ni ikakaupay hiton nga tanan iton aton mga prinsipyo, kinahanglan gihapon naton ini igsakripisyo para maging maupay kita nga leader ida hiton usa nga komunidad. Ikaduha, Jesus didn't need to prove himself to anyone. A leader no longer needs to prove anything to anyone. Waray niya kawadi, ngan waray niya igintatago. Iton tinuod nga pagserbisyo, diri na kinahanglan hinparakpak hiton iba nga tawo. Diri naguhulat hiton pasalamat hiton iba nga mga tawo. Ngan labawhan nga tanan, diri na kinahanglan in acknowledgement. Because at the end of the day, siring didahan Ebanghelyo ni San Lucas, we are unprofitable servants. We have done what we're obliged to do. And lastly, our position in the community must not hinder us to serve others. Ayaw naton gamita iton aton mga titulo hin pagtiyupi hit iba nga tawo or pagin oportunista ha iba. Kasi madanay makuri kita makaserbi kay naka-attach kita hiton aton titulo, hiton aton ngaran. Diri kada ka magsiserbisyo, abogado ak, di gakit magtatrabaho, doktor ak, teacher ako, engineer ak, padi ako, because we are entitled of so many things, sometimes it is hard for us to serve. Ang mga tinunan, didahan aton Ebanghelyo, ginpahinumdum, ngan ira master, ngan ira Dios, namusa, han ira mga tiil. Kareg signon, no position should prevent them from doing it. Same thing gihapon ha aton. Our position should not hinder to serve others, because a leader is a promoter of Jesus' lifestyle. Jesus who loved, lives simplicity and humility. Amen.